Koper ima eno izjemno, rekli, privilegirano pozicijo, tradicionalno medkulturno odprto mesto. Glede na to, da je dvojezično mesto, smo italijansko skupino študentov preselili v Koper. We have to congratulate Professor Toplak that he has these enormous endeavors creating new centers. Alma Mater Europeja je mestu in temu prostoru prinesla veliko nadgradnjo.